айтылат го Куранда. Эне атаны карап уф десең эле күнөөкөр болосуң дейт да. А биз болсо ал уфтун түрүн айтабыз да. Мисалы, там, ой, апа, мам, уктум, ай, дейдиңби, бүттү күнөөкөр болор экенсиң. Ушул жаатта айтабыз да. Не то, чтобы мы там говорим плохие слова, нет, я даже не осмелюсь сказать, да? Мы не говорим, конечно, Я маме слова. хочу позвонить сейчас. Да. Мы просто говорим, вот мама говорит, Айжан, там, оны кылып койчу, мен жетишпей айтам, уктумбу кылбайсың? Ой, уктум, мам, болду, күнөөкөр болдук. Эми кечке эле айта бересиңби, мам, күнөөкөр болдук. Я сама все знаю. Мен билем аны. Ой, андай эмес динде. Пожалуйста. Көрдүңүзбү? Ошол үчүн кече азыр мен денем дагы эметип кетти, мындай мурашки болуп. Устаз ушинтип сураганда аябай жаман болдум да. Мне захотелось заплакать. То есть мы думаем, ой, мен динди үйрөнүп калдым, анан окумуш болуп атам деп. Я все знаю. Жок. Сенин адыгың кайсы жерден көрүнөт десе, апаң менен кылган мамилеңи карап көр, дароо ким экениңди билесиң. Девочки, так не делайте. Просто мама пускай скажет 20 раз. Просто ли хорошо. Они должны оставаться родителями. Хорошо. Просто потому, что Аллах запретил так делать.